yeah. They're all very good. How's you keep on? I'm officially the driver for today. Welcome to the guys vlog. Der ist? Nein. Bird. It's nice when you're traveling early in the morning. There's no traffic. That's true. And it's not hot. When does it start? Like Later. 6 or? Yes, 6. It's okay. It's time to go to church. Mm. It's Sunday. Oh yeah, it's Sunday. Ja. Nein. Genau. What's your religion then? Nagawan tayo na yan, okay, para hindi tayo maluto sa One hour, 45 minutes. Ang sub-ship to Guimaras. Tapos ang biyahe niya. Biyahe is mga 30, hindi ka pwede ka dala fresh. I-confiscate na sa customs. Ang color green, no? Direct? Right or left? Left, left na. Sakto, direct. Gato, dili lang Ano na? basta ang linya. Amo siguro ang pilaw. Ano na? Meg? Ang Guimaras? Oh. Makataas rin 130 mo sa katas bung. 130 na eh. Katas rin sa lucha auto. Yeah. 100. Trans na dito. 30 ang bayad sa barko na lang malakatan mo bigay alas 6. Ano dapat guys? Backing na lang ko. Oo, atras. Kiss ka muna ako. Sige na, atras. Lasing na. Oh, okay. So we're a little bit too late. That's why, no? Early, we're early. Ah, okay. Ano nga tambok weekends pa nga dahil. Because we got up early. Mm. What time you get up? 4:30. Oh, okay. Wala, tunto pa ni mapuluan na yun. Wala pa niya, may namatamat. Masaka sila ba para
Natutulog eh. Tipid ka. Ito na, nabiyakan si... Hindi ang si... Check. Ang aring terminal to yung bako niya. Atin na yan. Ay, ganun ginatag mo, Franz. Ang 100. Nagpit na ganun. Ganun pa yan. Oo. Much more shaking now. Give me.
Ja, dann ist das so. Mhm. Yeah, professor. Kasi lang magaling mo kung ginasano mo no. Naga ka pa no. Was denn? Jawohl. Dito ko sa punta, yung market. Sa likod, malaman di actually. Di man tatapos sa ba? Ano ba punta ha? Trabaho lang eh. Ilaw? Yan dalawang tabi ko. Pwede na naka-parking ngaw? Okay mo na yan. Ito ka rin. Wala hindi ko mano. Ha? Hindi na lang ka. Ilang taon? Sind die alle zu kaufen? Ah. Ah, okay. Was denn? Alam mo ganun ako, hindi makain ko lang malo sa amin no, ano. Nag-cafe na? Ano ba no, no. Sige magyapon eh. Adlaw-adlaw may ginano sa gani gina. Ano ko lang eh. Ako talaga ako sa ganun. Ah, das ist die Cottage, ne? Der Baum. Da. Auf der anderen Seite. Oh, schön. Guimaras. Warte. 120 nila. Ja, die sind auch lecker. Ja, hol mal mit. Ist nicht teuer? Ui. Hello. Hello, good morning. Mamay breakfast kami, matigas na kami. Ah, kung
kumahiya. Oh. Ano yung sama mo? Wo waren die? Kann man auch kaufen. Ano sama mo? Ang 100 baka isang 5 kabilog mo yaman isa. Bali 6 kabilog 500. 5 Stück, 500. Ist das 500? Wie viel sind das? Ah, kapag na. Ito, nakulit mo na. Ano sa Willst du einen holen? German. Können wir später zurück, wenn wir zurück sind. Ah, if we're going back? Ah, okay. Okay. Aber lecker. Lecker. Say hello to Germany. Alam mo ko? Ano ba yung manisa lang mo? Amo man lang sa mga galing yung packaging na lang dahil tag 200 na yung tikong litre ka kami yaman ng isa. Also 4 Stück, dann plus 1. Das ist ja Gratis. Ja, gratis. Ah, okay. Ja. Sige, ano nisa na nga mo, Melissa? Marshmallow. Mango man. Tukmal mango fry. Kasi dried mango. Pasulubong. Oo, ma'am. Balik ka makaroon, mabalik ka man kami karoon. Inuilo ka mo, ma'am. Wala ilo ka. Hindi. Kami na pa. Akin lang po dito sa man. Ano, sila sa ano? Mango kasi Oo. niya. Ah, Mango Bonbon. Yes, alles Mango. Ja. Ja, Dried mango. Dried. Ja. Das ist ja getrockene. Kommen wir denn später nochmal hier vorbei? Ja, sicher. Mango na naman. Mango ka na, May no? mango piyaya, mango tart. Mango kaya. Nachher. Willst du jetzt nichts? Also Nee, später. heute nicht. Später. Weil dann haben wir jetzt Frisch. ja, Fisch. Hast du eben gesagt. Ja. Aber Baman yung sama mo. Mango pudding. Aha. Cool. Ate mo. Mango pot po. Ah. National naman na Kung project din yan. Ano? Pag-asawa sa Guimaras. in case nga magkuhan, kabala magdala Oo, mga ang dried lasa. na lang ang Ang dala. lasa. Hindi lang pwede ka dala sa fresh ka may listo. Oh. Para sa pasto. Pero kung pwede ka makadala mo na, i-add-on mo lang. Wala. May bawal ba yan? So, makatapos dito sa ila. Ah, cool. Pero kung ang ay galing kay ang ilaw, wait a little. Schatzi. Gusto am Wein holen. Ja, ich hab. Kahit nagpila na ako. Ande eh. Ande ang dako. Ang gamay lang. Hindi kami pa dako. Hindi ka dako. Ang gamay, 650 na siya. Ang bisan din ang hindi ka gamay. Oo. Ah, okay. Sige. 650 Peso. Von kleine. Für die Kleine. Ja, aber 70, ne? ml, aber geht. Ja, ist ja zum Probieren. Ne? Ja, ja. Ja, das ist noch eine schöne Idee. Oh, willst du das? So. Ja, ja, riecht sau lecker. 300. Oh? Es ist jetzt, wenn es ist noch Hanggang nicht, 150 na lang ang kilo niya. vorher 300 für 1 Kilo. Oh, Das ist teuer. ja. Das ist gut. Magmanggahan, just Maybe it's because of so much tourists, so that's why they. If it's
not the season of mangoes. Ah. The prices are high, but because of the coming of season, like in April or May, about Mhm. the Manggahan Festival, so there's a lot of mangoes. Ah, okay. Because like there's more products, so it's a bit cheaper. But if Ah. there are less mangoes, so that's It's more mahal. Grabe lang mo yung gym naman ako. Sa super powerful. Ja. Alles. Die haben aber auch keine Angst, ne? Bakang ginabalya. Was denn? Alles native. Ja. Oh, Carabao oben drauf. We're here na ba? We're here na baby. Ay, ala. Ay, kita mo nga, bali na sa laki, may gisip pa na may tahi. Ang likod ko. Pag-isi, may tahi, may buka. Ano na nila ni? Ay, fuga. Isi isa no mo stitch and then may gisi. Sis, There, oh. there. Ah. Gisi, buka, tahi, iso. Ano ni? Sana. Oo, hindi dapat. Dapat na yan ako. Baka yun eh. Wasak. Gisi, tahi. Wasak. Was ist das? Wasak. 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 Yeah, Sir. Ah. Hindi yan. Ah, Wasak. explodiert. Broken. Severely broken. Ah. Gisi is there. You tear the This paper. is zusammen, Ah, zusammengebrochen. Nandiyan pilindiri mo. Ako kapot, ama. Hm. Kasi deck, very may... Chip deck na din. On the... galing ang tubig, galing ano no, inang puro tangki, min sila presato man to no. Para paano man. Pero mayara man sila nawasan. Paano man nila para sa Na sila may local. Ano ba? Lagi sa kay may environmental fee ka ma. Ay, do may environmental fee man. Sa lahat ng kangalan, ma'am. Ala. Isa lang kangalan, ma'am. Ari, ma'am. Sino Tapos, sila ari na? ah, sige. Ari Bolten. Hindi ko kabalo mga spelling sa perdido ni Lenny. Ay, isa lang na. Ay, sorry. Ari si Yuki na lang malabutan. We are here. Are here. clear water. Ang Sige. tabang mo downhill. Kanya ma. Yes, sir. Sa clear water, gid man ka. Oo. Yes, Din sa sir. Cubao. Katalang tada sila. Ay, nang ang sapa clear. Ah. Oo, mayo na. Oh my Zack. God. Di dapat na ano kaya may plastic ka na ito. Sabot ka ginapudyot natin ya. It's nature. Oy. Kung hindi pagpudyot doon, mapinaltihan. Tama ka. Para na nga ba ko si Bong katarapek na sa area ko. Lakat na Yuki. Lakat na. Dali diyan. Diba sa may duda ka na? Wala. Naason sa? Yes, so dali. Ano, hindi makapasok kang masandag ka. Kaya mo ma? Kapag Kapot na.
Hello. Pwede na ta. Ang damit. Tinito rin yung pag ano na. Pag ba? Ha? Punta lang to. Ano yung mga gamit? Ano yung sa babaw? May tago pa man. Ah, may tawo pa? Suko na ang... Ay, lang nga ano. Oo. Tapos tinuan naman. Ito, sige. Wala ka. Mhm. Ja. Das ist auch schön da. Ist so viel Mhm. alles so blaue Wasser. Das ist sehr schön. Ja. Blaue Wasser. Oh, sa princess. Sa punta. Was denn? Di na natin ablang sir. No, no, it's good. It's good. Thank you. Ano ka na? Sa isa gina.